Rosa Parks je u svom životu imala prilike da vidi Prvi svjetski rat, ali isto tako da scrolla TikTok i da sluša Eminema. Da li kapirate koliko mi ne shvatamo vreme? Jedna žena koja je živela u bukvalno 3 različite ere. Rođena je 1913. u vreme konskih zapreka i parnih lokomotiva, a umrla je 2005. u eri interneta, CNN-a, Hollywooda. Između ta dva sveta živjela je u jednom u kojem je potpuno razbila sistem sedenjem u autobusu. Promenila je pravila igre. I dok ti danas gledaš Netflix, scrolluješ telefon, ona je stvorila istoriju. Rosa Parks je videla veliki rat, videla je Matrix. Ono što mi ne razumemo jeste i da smo mi svedoci istorije i da i tekako možemo da je menjamo na bolje. Nismo svesni.